자, 우리 먼저 하나님 말씀 마태복음 20장 먼저 보겠습니다. За бүгдээ хамтдаа Бурхны үг Матай номын 20 дугаар бүлгийг харъя. 마태복음 20장 1절부터 За 21-р эшлэлээс ахуулаад 16절까지. 16 хүртэл. За хамтаа уншия 3А. Тэнгэрийн ханчлал нь усан үзмийн талбайдаа ажилчдын хөлсөөр өглөө эрт гарсан газар эзэнтэй адил юм. Тэрээр өнөөдрийн динараар ажилчдтай тохиролцсон тэднийг усан үзмийн талбайдаа илгээв. 3 дугаар цагийн очим тэд гадагш гарч гудамж зээл дээр ажилгүй зогсож би өөр хэдийг хараад тэдэнд та нар бас усан үзмийн талбай руу яв. Би та нарт шударгаар төлнө гэсэн тэд явжээ. 6 дугаар цагийн очим тэд дахин гадагш гарч мөн түнчлэн үлдэв. 11-р цагийн орчим тэд гадагш гарч зогсож би өөр хэдийг олоод тэндээс та нар чинь юунд энд бүхэл өдрийн ажилгүй дэмий зогсно вэ гэж асуусан тэд бидний хинж хөлсөлсөнгүй гэв. Тэгэхээр тэр та нар бас усан үзмийн талбай руу яв гэлээ. Орой болоход усан үзмийн талбайн эзэн даамалтаа ажилтныг дуудаж сүүлийнхээс нь эхнийхийг хүртэл хөлсийг нь төлөх гэжээ. 11-р цагийн үед хөлсөлөгдсөн хэд ирсэн эхийг амд байх хэмээн бодсон ч мөн тэд хөлсөө аваад газрыг эзний өдрөөс дургуйлан гомдлож энэ сүүлийн өдрийн ердөө 1 цаг ажилласан шүү дээ. Өдрийн ачаа болон халууныг үүрсэн биднийг тэдэнтэй адил үнэлээ гэжээ. Гэвч эзэн тэднийг нэдэнд анд минь би чамд буруу юм хийгээгүй. Чи 1 динараар надтай тохирсон биш үү? Өөрийнхөө аваад яв. Харин би энэ сүүлчийн хүн чамд өгсөнтэй адил хөлс өгөхийг хүсэж байна. Өөрийнхөө юмсыг хүснээрээ зарах нь миний хувьд ёс бус юм гэж үү? Эсвэл өгөөмрөөр минь бодож нүд чинь хорсоо гэжээ. Тиймээс сүүлчийнх нь эхнийхээ болж эхнийх нь сүүлчийг байх болно гэж айлдав. Амен. 무슨 내용인지 잘 아시겠죠? За ямар юу утга гарсан бэ гэвэл 근데 조금 이상하죠? за жоохон сонирн байна тийм үү? 뭐가 이상해요? За юу нь сонирн байна? 그거 아니 월급이 좀 이렇게 불공평할 것 같다고. 그렇죠. 일하는 사람은 일하는 시간만큼 월급 받아야 되는데 뭐 많이 일하는 사람이나 적게 일하는 사람이나 다 똑같이 돈을 주지요. Тэгэхээр хүн ажилласныхаа хэмжээгээр болон цалин мөнгө авах хэрэгтэй байж тал их ажилласан ч бай, бага ажилласан ч бай яг адилхан аваад байгаа тийм үү? 네, 이것은 하나님의 나라를 예수님이 설명한 내용이에요. Тэгээ энийг болохоор Есүс Христ Бурхны хаанчлалыг, Бурхны улсыг тайлбарлаж байгаамаа. 네, 우리가 보통 생각하는 거와 다르죠. За бидний бодож байгаас арай өөр юм тийм үү? 네, 무엇이 다른가를 우리가 알아야 돼요. За юу нь өөр вэ гэдгийг бид харах хэрэгтэй. 네, 1절에 보면 천국은 포도원을 운영하는 그 포도원 주인과 같다 이랬어요. 주인과 같다. Тэгээ нэгдүгээр эшлэгийг харах юм бол Тэнгэрийн хаанчлал нь усан үзмийн талбайдаа ажилтныг хөлсүүлж байгаа эзэнтэй адил юм гэсэн байна. 그래서 이 말씀의 핵심은 이 포도원 주인이에요, 주인. Тэгээ энэ үгийн яг гол утга нь болохоор ямарсан тэр талбай эзний эзний тал дээр ирж байгаа. 하늘나라는 하나님의 나라는 이 포도원 주인과 같은 그런 마음, 그런 사람이 지금 주관하고 있는 게 하늘나라다 이거예요. Тэнгэрийн улс нь болохоор яг усан үзмийн талбай эзэнтэй адилхан юм аа. Яг тэр эзэнний байр суурьтай адилхан юм а гэж хэлж байгаа. 그래서 이 주인은 사실은 하나님을 말해요. За тэгээ энэ эзэн нь болохоор яг үнэндээ энэ дээр илэрхийлж байгаа нь болохоор Бурхныг илэрхийлж байгаа. 네. 그런데 이 주인이 포도원에 일하는 사람을 지금 이제 자기 포도원에 들어오라고 이렇게 하죠. За тэгээ энэ газрын эзэн нь болохоор эхлээд нөгөө нэг ажилчдыг хөлсөлж байгаа тийм үү? 그런데 우리들 회사에서 사람들을 이렇게 직원으로 뽑을 때는 어떻게 뽑아요? За бид нар ингээ ажилд ороход юм уу эсвэл бидний ажиллагаа компани маань гаднаас хүмүүс авахта яаж авдаг вэ? 일을 잘하고 능력 있는 사람부터 이렇게 뽑겠죠. Тэгээ ажиллаа сайн хийдэг чадвартай тийм хүмүүсийг авч байгаа тийм үү? 이 사람이 맨 먼저 이제 나갔어요. 제 6시라고 돼 있죠. 제 3시라고 돼 있죠. 맨 첫 번째 За эндээс харах юм бол хамгийн их нь болохоор 3 дугаар цагийн орчим гэж хэлж байгаа. 예. 그러니까 이제
이 일하는 사람들이 오늘 이제 자기 일하려고 이렇게 나왔잖아요. Тэгээ нэг ажилчид маань болохоор ингээ ажил хайгаад ингээ гараа зогссон байж байгаа тийм үү? 근데 이제 9시라고 합시다 우리가. За биднэрийнхээ бол за өглөө 9 цаг гэж бодъё. 9시에 이제 이 사람은 픽업해가지고 자기 포도원에 일하겠어요. За 9 цагт очиод одоо ажиллах хүмүүсээ аваад ирсэн гэсэн үг. 그 사람들 마음이 어떨까요? За тэр хүмүүсийн одоо ямар зүрх сэтгэлтэй байх вэ? 여러분 혹시 그 인력 시장이라고 일당 받고 일하는 노가다 하는 그런 그 사무실 가봤어요? Та нар нөгөө одоо нөгөө ажил юу өдрөөр нөгөө ажил одоо ажилд ордог газар инлэг самшил очиж ирсэн шүү дээ тий. 많이 갔습니다. 아 그래요? Явж үзчихсэн үү гинэ авч үзсэн үү гэж. 거기 가가지고 계속 일이 바로바로 나갔어요? Тэр одоо тэр яг ажил юу хайдаг газар очингууд шууд ажил нь бэлэн байж идэггүй. Шууд ингээл аваа явчихдаг. Үгүй тий. 얼굴 보고 간대. 아, 제가 옛날에 그 서울에서 살았을 때인데 그때 너무 힘들어가지고 이제 노가다 하려고 인력 사무실에 갔는데 Би өмнө нь ингээ Сөүлд амьдарч байхдаа нөгөө нэг ажил олдохгүй жоохон хэцээсэн болохоор тэр нөгөө нэг 인력 사무실 гэдэг газар очиж одоо 그 사람이 내가 뭐 노가다 하는 경력이 없으니까 тэр хүн намаа нөгөө 아무도 나를 써주질 бие хүчний 않아요. ажил хийж исэн гэсэн тийм нөгөө туршлага байхгүй болохоор хинч намайг авахгүй байсан гинэ. 돈이 너무 없어서 하루 그날 노가다 하려고 했는데 써주지도 않아. Тэгээ мөнгө авахгүй болохоор ядаж нэг өдөр ажилчийгээд очисон чинь намайг хинч тоож авахгүйсэн. 다른 사람들은 이제 일 잘하니까 막 다 팔려가는데 저는 Бус хүмүүс нь болохоор ингээ ажлаа амар сайн хийдэг болохоор айгуу сайн ингээд ажилд одоо олдчихсэн гэх юм уу айгуу сайн зарагдчихсэн гинэ. 결국은 이제 일 못하고 다시 돌아왔어요. Тэгээ ажил олоогүй тэгээ буцаад ирсэн. 여기도 이제 포도원에 품꾼 일할 때 제일 먼저 들어간 사람들은 이제 OS 하고 이제 뭐라 하죠? Тэгээ мэдээж нөгөө нэг одоо тэр юу тарин талбай дээр ажиллах гээд ингээ өглөө очиод ингээ хамгийн түрүүнд орж байгаа хүмүүс л ингээл ашгүйтэйгээл өө yes гэж орсон бах тийм үү? 그런데 이 주인이 한 번 그렇게 자기 일할 사람을 뽑았으면 됐는데 그렇지 않고 또 나갔죠. Тэгээ талбай эзэн болохоор нэг удаа ингээ хүмүүсийг дуудаад тэгээд ажилуулчаагүй дахиад гарч байгаа. 그래서 이제 12시에 나가가지고 이제 있는 사람도 또 이제 포도원에 들어가서 일해라 이랬어요. Тэгээ 12 цагт дахиад одоо ингээ зогсож байгаа хүмүүс ирээд за та нар манай дээр ажиллаа гэж дуудсан байгаа. 저는 인력 사무실에서 이뭐집 못 나오고 했기 때문에 그 사람 마음을 알아요. Тэгээ би болохоор нөгөө нэг яг нөгөө ажил тэр инлэг самуушил болох ингээ ажил хүлээгээ зогсож исэн хүний хувьд бол яг тэр нөгөө хүний зүрх сэтгэлийг би ойлгож байна. 오늘 일을 해가지고 일당을 받아야지 이제 오늘 저녁에 이제 밥을 먹는데. Өнөөдөр одоо би ажил хийж өнөөдрийн мөнгөөрөө одоо юу хоолтой амьдрах гэдэг байгаа. 그럼 12시에 있는 사람은 조마조마했을 거예요. 오늘 내가 일할 수 있나? 내가 일당 오늘 벌겠나 안 벌겠나? 12 хүртэл ингээ хүлээсэн хүмүүс маань яана өнөөдөр би угаасаа ажил гарч чадахгүй байна л да. Ажил одоо би олдох болов яах вэ гэгээд маш ингээ 그 사람도 들어가서 일하라니까 야 다행이다 이렇게 하고 갔을 거예요. Тэгээ ингээд 12 цагт ингээ за явъя ажиллуулъя гингүүд ингээ ашгүйдэ гэд бас явсан баг. 그런데 오후 3시에 또 주인이 나와가지고 이제 또 일하는 사람 보고 너 또 들어가라 이렇게 했어. Тэгээ тэгсэн чинь дахиад нөгөө талбай эзэн маань болохоор 3 цагаас гараад дахиад одоо юу зогсож байгаа хүмүүсийг за явъя ажлыг аваа гэсэн. 이제 6시면 퇴근해요. 이제 6시 일 마치고 나가죠. 6гээ за таарна гэ ботё тий 6гээ тэд нар 이 одоо 주인은 1시간밖에 없는데 또 나가 5시에 나가가지고 그 사람이 있으니까 또 그 사람 보고 일하라고 들으라고. Тэгээ ганцхан цаг үлдсэн байхад одоо 5 цагт нөгөө талбай эзэн дахиад гараад дахиад хүмүүсийг за одоо ажиллаа гэж дуудчихаа. 그래서 5시까지 자기가 지금 안 팔리고 있을 때 이 사람 마음 어떻겠어요? Өнөөдөр 5 цаг хүртэл ингээ ажил олдохгүй ажил хүлээгээд ингээ бэжсэн хүний хувьд тэр хүний сэтгэл санаа ямар байсан бол? 심지어 이 사람 이제 집에 애들이 이제 그 아빠가 이제 오늘 일해가지고 돈 벌어오면 이제 그걸로 이제 빵도 사고 해가지고 이제 저녁 맛있는 거 먹을 거 기대하고 있는데 이 사람은 돈도 못 벌고 지금 이러고 5시가 있으니 집에도 못 가고 이제 고민하고 있겠죠. Тэгээ магадгүй ингээд гэрт нь хүүхдүүд нь хүлээгээд өөрийнх нь өнөөдөр олж ирсэн мөнгөөр хүүхдүүдтэй амттай юм авч өгөндөөгээ бодож исэн тийм ингээд гэр бүл байсан баг. 근데 이 주인이 와가지고 이 사람 들어가면 그 1시간밖에 일 안 하는데 그래도 너도 이제 우리 포도원에 들어가서 일해라 이렇게 된 거예요. Тэгээ ганцхан цаг үлдсэн байхад яг ганцхан цаг үе ажиллах боловч чи өнөөдөр манд ажиллаа гэж дуудаж байгаа гэсэн үг. 아마 그 사람은 일당 받을 건 생각도 안 하고 아이고 뭐 1시간 일해가지고 그나마 내가 뭐 조금이라도 받아서 뭐
그러면 다행이나 하고 이제 Тэгээ магадгүй 갔겠죠. тэр хүн болохоор одоо за угаасаа надад өдрөөр бол цалин өгөхгүй байх нэг ядаж ганц цаг ажилласан мөнгө шалтгаан аваад явъя да гэж бодоод орсон баг. 이 포도원 주인은 웃기는 사람이죠. Энэ талбай хийсэн ч гэсэн үнэхээр инээдтэй хүн байгаа сте. 일하는데 필요한 사람을 뽑는 게 아니고 무조건 다 자기 포도원에 들어가서. Яг ингээд ажил хийхэд хэн сайн хийх вэ гэд сонгоод байгаа юм биш зүгээр л ингээ бүгдээрээ л дуудаад байгаа. 그리고 이제 나중에 이제 6시 되니까 이제 오늘 일 끝, 작업 끝 하고 이제 일당 이제 봉투 하나씩 받아서 주는 거예요. Тэгээ 6 цагаас за одоо ажил тавлаа гингүүтээ бүгдээр нь нэг тогтоо өгч ийнэ гэсэн үг. 그런데 이제 돈을 주는데 맨 마지막에 들어온 사람, 1시간밖에 일 안 한 사람부터 돈을 주는 거예요. Тэгсэн чи яасан бэ гэхээр нөгөө нэг хамгийн сүүлд орж ирсэн ганцхан цаг ажилласан хүн хүртэл одоо мөнгө өгсөн гэсэн. 한 대달에 일당인데 그날 일당 예를 들어서 우리나라 돈으로 뭐 10만 원이다 뭐 이렇게 하면 이제 10만 원을 줬어요 그 사람한테. За яг тухайн үе одоо яг нэг өдөр ажилласан мөнгөийг өгсөн гэж байгаа. Одоо магадгүй одоогоор ярих юм бол 100 мянган вон байсан баг. Тэгэхээр нэг цаг ажилласан хүн ч гэсэн 100 мянган вон өгсөн гэсэн. 1시간밖에 일 안 했잖아요, 이 사람 1시간. Нэг цаг л ажилласан тийм үү? Нэг цаг. 근데 하루 종일 일하는 일당을 그대로 받은 거지. Тэгвэл өдөржингөө ажил хийсэн хүнтэй яг адилхан авсан. Ажил хийсэн юм шиг цалин авсан гэсэн. 이 사람이 어떨까요? Энэ хүн яасан бол? 축복 받는 사람. 축복받아요? 예, 축복 받는 사람인 것 같아요. 아마 처음에 저 같으면 뭐 좀 잘못된 것 같은데 Магадгүй ингээ анх авахтаа тий одоо хэрэг би байсан бол энэ надад жоохон буруу хөтсөн юм шүү гэх. 나 사실 1시간밖에 일 안 했는데. Би яг үндэ ингээ ганцхан цаг л ажилласан шүү дээ. 아마 그랬을 것 같아요. Тэгээ магадгүй тэгсэн баг. 집 주인이 아니야, 너 1시간 일해도 내가 하루 일당 쳐줄게 하고 이제 갖고 가. Тэгсэн чинь талбай эзэмэн болохоор зүгээрээ би ингээ чам нэг өдөр ажилласан ч гэсэн нэг өдрийн цалин бүтэн өгнө гэсэн. 이 사람 마음 어쩔까요? Тэр хүний зүрх сэтгэл ямар байсан бол? 와, 오늘 완전 대박이다. 오늘 행운이다. За өнөөдөр өстө 대박이다 гэсэн баг тий. 와, 포도원 주인 이 사람 진짜 좋은 사람이다. Энэ талбай эзэн үнэхээр өстө мундаг сайн хүн юм байна. Үнэхээр сайн юм байна. 하나님 감사합니다. 오늘 완전히. За бурхан минь маш их баярлалаа гэсэн баг. 예. 그 다음에 또 이제 3시에 오는 사람. 이 사람 3시간밖에 일 안 했죠. За 3 цагт ирсэн хүн байгаа. Тэгээ 3 цагаас илүү ажиллаагүй. 그 3시간밖에 일하는 사람은 이제 1시간밖에 일당 줬고 난 3시간 일했으니까 그 이제 이런 생각했을지 몰라요. Тэгээ 3 цагт ажилласан ирсэн хүмүүс ч гэсэн би 3 цаг ажилласан юм чинь дээ гэж бодсон баг. 이 사람도 똑같이 이제 10만 원 준 거예요, 일당이. Тэгсэн чинь 3 цаг ажилласан хүмүүс ч гэсэн яг адилхан одоо өдрийн цалингаа 100 мянган вон авсан. 이 사람도 야, 나 3시간 일하고 하루 종일 일한 일당 받았으니까 진짜 고맙다. Тэгээ нүний ч гэсэндээ би 3 цаг ажиллачаад одоо бүтэн өдрийн цалин авсан гэд маш одоо тийм сэтгэл хангалуун байсан баг. 자, 근데 이걸 보고 있는 맨 처음에 이제 9시에 온 사람이 우와, 이거 뭐야? Тэгээ энийг яг ингэж хараа байж байгаа өглөө 9 цагт ирсэн нөгөө хүн маань юу гэж утсан бол 1시간 일당 받는 사람, 야, 나 우리 1시간 일당 받아간다고 그 잘하고 막 가는 거예요. Тэгээ нөгөө нэг цаг цалингаа авсан хүн ч өө би сая нэг цаг ажилласан бүтэн өдрийн цалин авчлаа ш тэгэл гайхуулаад гарч байгаа. 그러지 9시부터 일어난 사람 가만있어 나는 9시, 10시, 11시, 12시, 야, 나는 얼마 줄까 기대를 하는 거지. Нэг цаг ажилласан үеийн цалин авах би өглөө 9 цагт ирсэнтэй тэгэхээр 9, 10, 11, 12 би юм хэзээ цалин авах болоо гэж бодчихсон. 뭐 그렇게 막 50만 원, 60만 원 아니더라도 아무튼 10만 원보다는 많이 주겠지 이런 생각 하지 않겠어요? Нэг учир зүггүй 500 мянган өгдөг маа гэхэд ядаж 100 мянгаас илүү авах юм байна гэж бодож байсан. 못해도 막 20만 원 이상, 뭐 30만 원 주지 않겠냐 이런 생각. Нэг 200 мянган, 300 мянган өгөх хаа гэж бодож байсан баг. 근데 이제 딱 맨 처음에 들어온 그 사람도 동일하게 하루 일당 10만 원, 자, 이거 한 데나리온 딱 준 거예요. Тэнгүүд яг яасан бэ гэхээр хамгийн түрүүнд орж ирсэн тэр 9 цагт ирсэн хүмүүс нь яг адилхан нэг өдрийн цалин 1 динар өгсөн байгаа. 이 사람이 이제 기분이 완전히 이제 상해가지고 기분이 나빠졌죠. Тэр хүний хувьд сэтгэл санаа маш дундуур байсан. 사실 아침에 맨 처음에 일 들어갈 때는 와 오늘 이제 나 일할 수 있다 하고 Өглөө нэг хамгийн анх ингээ ажил авахтаа оо ашиггүй би сте ажиллаж очсон гэдэг маш их баяр хөөртэйгээр орж хэлсэн тийм үү. 근데 이제 마지막 일하고 이제 일단 돈 받을 때는 굉장히 자기가 불쾌하고 기분이 나빠지고 이제 불만이 막 생겼어요. Тэнгүүд яг яасан бэ гэхээр нөгөө нэг ажлын тараад яг авдаг цалингаа авсан тэгсэн мөртлөө тэр хүн ингээд маш их одоо сэтгэл өндөр байсан ингээд жоохон одоо ууртай байсан гэсэн. 근데 포도원 주인이 처음에 이 사람부터 네가 오늘 포도원에서 일하면 하루 일당 한 데나리온 이렇게 약속을 하고 이 사람이 일을 한 거예요. Тэгвэл анх тэр хүний дуудахтаа яасан бэ гэхээр та өнөөдөр бүтэн өдөр ажиллаараа би танд бүтэн өдрийн цалин 1 динар өгнө гэж хэлсэн.
그러니까 이 사람 하루 종일 일할 때 이제 오늘 나는 한 대나 이제 내가 10만 원 받겠다 하고 이제 일을 한 거예요, 사실은. Тэгээ тэр хүн болохоор бүтэн өдрийн турш ажиллаж байгаа за би өнөөдөр 1 динар авна ямар ч сан би 100,000 авна 100,000 원 авна гэж бодоо явчихсан. 근데 갑자기 일 1시간, 3시간밖에 안 하는 사람이 돈을 이제 일당을 받아가니까 이 사람 이제 마음이 막 생각이 복잡해진 거죠. Тэнгүү тэр нь болохоор үнэхээр ингээд нөгөө ганцхан цаг ажилласан 3 цаг ажилласан хүмүүс 100,000 원 аваа явчихгоот ингээд сэтгэл санааны хувьд болохоор ингээд маш одоо хангалуун биш болж эхэлж байна. 그리고 나중에 주인한테 어떻게 이럴 수가 있냐 이렇게 이제 따지는 거예요. Тэгээд харин одоо эзэндээ юу гэж байгаа та яаж ингэж хандж чадж байгаа юм бэ? 그래서 주인 나는 처음부터 너에게 하루 일당 1데나리온 준다고 약속했지 않느냐. 너 받아보면 되지 뭐 불만이냐. Тэгээд энэ болохоор юусе би ч анхнаасаа л угаасаа 100,000 원 өгнө гэсэн нэг өдрийн салхи өгнө гэсэн шүү дээ. Тэгээд чи нэг өдрийн салхигаа аваа яа болохгүй мó? Юу нь болохгүй байна. 네, 하나님 나라는 이런 나라예요. Бурхны улс бол ийм улс юм аа. 근데 맨 마지막에 먼저 된 자가 나중 되고 나중 자가 먼저 된다 이렇게 말씀하고 있어요. Тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор юу гэж байгаа гэхээр тиймээс сүүлийнх нь эхнийх болж эхнийх нь сүүлийнх байх болно гэсэн. 네, 그리고 사실은 이 성경 원래 성경 말씀에는 이 뒤에 청함은 하나님이 부르는 사람 많지만 택한 사람은 적다 이런 말씀이 있어요. 지금 여기는 성경 기록이 안 돼 있는데. Тэгээ яг нэг одоо орчуулаагүй Библиэлд болохоор Бурхан бүхний дуудсан ч гэсэн Бурхан одоо сонгогдсон хүмүүс нь л Бурханы сонгосон хүмүүс нь л сонгогдно гэж хэлсэн байдаг. 네, 이것은 지금 энэ дээр бол ороог байна юм. 네, 이것은 하나님이 정말 원하시는 하나님이 택하시는 사람은 어떤 사람이다라는 것을 우리에게 지금 비유로 이야기해주고 있어요. Тэгээ энэ нь болохоор яг нөгөө одоо юу Бурханы яг сонгохыг хүсэж байгаа хүн, Бурханы яг сонгосон хүн, Бурханы яг сонгохыг хүсэж байгаа хүн онцгой хүн ямар хүн байх ёстой вэ гэдгийг энд одоо илэрхийлж байгаа. 자, 여러분 같으면 지금 1시간 일한 사람, 3시간 일한 사람, 아침 처음부터 일한 사람 어떤 사람의 마음이에요? За та бүхэн болохоор одоо яг ямар зүр сэтгэлтэй байна вэ гинэ? Одоо 1 цаг ажилласан хүн үү, 3 цаг ажилласан хүн үү, эсвэл 9 цаг ажилласан хүн үү? 오늘 우리가 로마서 4장 말씀했는데 그 로마서 4장에 보면 아브라함의 받은 축복을 이야기하고 있어요. За бид нэр өнөөдөр юу Библийн хичээлд болохоор Ром 4-р бүлгийг үзсэн. Тэгээ тэнд болохоор одоо Авраамийн одоо авсан ивэлийн талаар гардаг байгаа. 우리 로마서 4장을 한번 찾아봅시다. 로마서 За бүгдээрээ Ром 4-р бүлгийг гаргаад үзье. 4절 5절 한번 봐보세요. За 4, 5 дахь. 될 수 있으면 성경을 직접 찾아보면 좋을 것 같아요. За юу яг Библи дээрээс хайгаад үзээрэй гинэ. 로마서 4장 4절 5절. Ажилтг хүний хувьд цалин нь өглөх бус харин төлбөр тооцогддог. Харин итгэл сүсэггүй хүний гэж зөвтгөгдөх тэрээр үйлдэлгүй боловч өөрт нь итгэдэг хүний итгэлийг зөвхт тооцдог. Амен. 일을 하고 자기가 일한 만큼 그 보수를 받으면 그것을 대가로 여기지만 일을 안 했는데도 돈을 받으면 은혜로 여긴다 이런 말씀이죠. За тэгээ энд болохоор юу гэхээр хүн хийсэн ажлынхаа хэмжээгээр цалин гэх юм бол төлбөр гэж тооцогддог. Харин хийгээгүй мөртлөө авч байгаа цалин нь бол одоо ивэх юм а гэж байгаа. 그러니까 아까 포도원에서 그 포도원 주인이 원하는 사람은 1시간 일하는 사람 마음을 말하는 거예요. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг одоо тэр түрүүний талбай дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд одоо талбай эзний хувьд болохоор талбай дээр 1 цаг ажилласан хүний зүрх сэтгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байгаа. 그러니까 하나님이 택하고 하나님이 원하는 사람은 마지막 맨 끝에 1시간 일하고 돈 받는 사람. 그 사람 마음을 하나님이 기뻐하신다 이 말이에요. Тэгэхээр юу вэ гэхээр сүүлийн нөгөө 1 цаг ажиллаад цалин аваад баярлж байгаа яг тэр хүний зүрх сэтгэлийг бурхан хүсэж байгаа. 이해가 되세요? Ойлгож байна уу? Бурхан тийм зүрх сэтгэлтэй үнийг хүсэж байгаа гэсэн. 그러니까 하나님은 우리에게 은혜를 베풀고 우리들이 그 하나님의 은혜에 감사하는 그 감사함으로 사는 것을 기뻐하시는 거예요. Тэгэхээр юу гэхээр бурхан бидэнд ивэлээ өгөөд тэр ивэлийг аваад талархж байгаа, баярлж байгаа тэр зүрх сэтгэлийг бурхан хүсдэг гэсэн үг. 그래서 방금 읽은 이 말씀에 하나님이
이 믿음으로 사는 사람의 그 믿음에 대해서 하나님이 은혜로 하나님의 사랑을 베풀 때 그것을 은혜로 받고 사는 사람을 하나님이 원하신다. 이렇게 하고 아브라함이 그런 사람이다라고 말을 하고 있어요. 아, 죄송해요. 한 번 더 얘기해 주세요. 하나님이 네, 하나님이 그 하나님의 은혜를 믿고 사는 사람. тэгэхээр бурхны ивэлд итгэж амьдрдаг хүнд одоо бурхан 믿고 산 사람은 예, 예. 됐어요. 그 다음에 우리 누가복음 17장을 한번 보겠습니다. 누가복음 17장. за Лук 17 харъя. 누가복음 17장 12절부터 19절. Түүний нэгэн гацаанд хурч ирэх үед уйман өвчтэй 10 хүн түүнтэй уулзлаа. Тэд зайдуу зогсож чанга дугаар Есүс эзэнтэй минь биднийг өршөөгөөч гэв. Есүс тэдийг хармагцаа. Яв өөрсдийгөө дахилч нарт үзүүл гэжээ. Тэд явах зураа цэвэр болсон байлаа. Тэдний нэг нь өөрийнхөө эдгэрснийг үзээд буцаж ирж чанга дугаар бурхныг алдаршуулан Есүсийн хөлд нь нүрээрээ унаж түүнд талархал өргөв. Тэр самар хүн байжээ. Есүс 10 хүн эдгээсэн биш үү? Бус 9 нь хаана вэ? Энэ харь хүнээс өөр хинч бурханд алдрыг өргөхөөр буцаж ирсэнгүй юу гэд тэд түүнд бос замаараа яв. Итгэлчин чамайг эдгэлээ гэв. 아멘. 여기 그 문둥병자가 10명이 있었는데 10명 다 깨끗하게 고침을 받았죠. За энэ болохоор уйман өвчтэй 10 хүн байсан. Тэгээ 10-аа эдгэрсэн байгаа. 그런데 9명은 그냥 돌아갔는데 한 사람만 예수님께서 감사하면서 하나님께 영광을 돌렸어요. Тэгэхээр 9 хүн нь болохоор яг бүгд зөв өөрөөсөө замаар яваад харин нэг л хүн буцаж ирээ бурханд алдрыг өргөсөн байна. 그러니까 이 한 사람만 정말 하나님께 감사하는 마음을 갖게 된 거죠. Тэгэхээр энэ нэг одоо буцаж ирсэн нэг л хүн маань бурханд үнэхээр талархсан зүрсгэлээр дүүрэн байсан гэсэн үг. 그래서 예수님은 이 하나님께 영광 드리는 문둥병자가 네가 네 믿음대로 구원받았다라고 말하는 거예요. Тэгэхээр юу Есүс Христ болохоор одоо бурхан дээрээ талархлыг өргөж байгаа энэ хүн болохоор чи итгэлээрээ аврагдлаа гэж байгаа. 그리고 우리가 살면서 하나님의 은혜, 하나님의 사랑을 얼마나 감사할 줄 아느냐 이게 중요해요. Тэгэхээр бид одоо амьдарч байхдаа бурхан бидэнд өгсөн тэр бурханы хайр, бурханы ивэлд хэр их талархаж байгаа вэ гэдгийг нэг бодож үзсгээе. 근데 대부분 사람들은 그냥 당연히 뭐 내가 이렇게 해서 뭐 돈도 벌고 이렇게 해서 먹고 살고 자기가 사는 것을 당연하게 생각하는 사람들이 많아요. Тэгээ одоо зарим нэг хүмүүс болохоор угаасаа би ингээ мөнгө олоод би өөрийнхөө амьдралыг өөрөө босгоо явж байгаа энэ угаасаа л байх ёстой зүйл гэж харж байгаа хүмүүс байдаг. 그 요한복음 3장 16절에 보면 하나님이 우리를 사랑해서 독생자 하나밖에 없는 아들을 내주셨다 이렇게 돼 있어요. За юу Иохан 3:16 дээр болохоор бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн гэсэн. 마태복음 4장에는 예수님이 이 침례를 받고 물에서 올라올 때 하나님이 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자다 이렇게 예수님 보고 이야기했어요. Тэгээ Иохан 4-р бүлэг дээр болохоор Есүс Христ ингээд юу баптизм аваад ингээд босож ирэх үед болохоор Тэнгэрээс миний цор ганцгүй түүнд миний таал оршдог гэж хэлдэг. 근데 하나밖에 없는 아들을 우리를 위해서 희생시킨 거예요. 희생. Тэгэхээр өөртөө байгаа ганц хүүгээ, цорын ганц хүүгээ бидний төлөө залилсан гэсэн үг. 여러분은 그럴 수가 있겠어요? Та бүхэн тэгж чадах уу? 여러분 하나밖에 없는 아들을 희생시킬 수가 있냐고요. Ганц хүүгээ өөр хэн нэгний төлөө зориулж чадах уу? 차라리 내가 죽지. Яшгаа оронд нь би өгчээ тий. 그 아들을 무엇을 대신해서 희생시킬 수가 있겠어요? Би хүүхдээ хэний ямар нэг зүйлийн золиосонд өгч чадахгүй. 그런데 하나님은 우리를 사랑하는 마음으로 그 하나밖에 없는 아들을 희생시킨 거예요. 십자가에서. 우리 죄값을 대신. Яаж золиослох нь тий? Тэгэнгүүт харин бурхан бидний төлөө болохоор өөрийн цорын ганц хүүгээ бидний гмийн төлөөс болгоод золиос болгон өгч байгаа гэсэн. 네, 우리가 이런 상상 해볼 수 있어요. За бид нар ийм төсөөлөл хийж үзэж байна. 이제 예수님하고
이제 아버지 하나님하고 둘이 이제 이 앉아서 식사를 하는 거예요. За одоо ингээ Есүс ингээ одоо эцэг бурхантайгаа ингээ хамтдаа ингээ хооллоо ижлаа. 이제 아버지 하나님이 예수야 아무래도 네가 세상에 내려가야 되겠다. Тэгээд юу эцэг бурхан болохоор юу гэхээр Есүс чи нэг газар руу ирнэ буух хэрэгтэй болчлоо. 예수님이 왜요 아버지? Яасан аваа гэл. Есүс 저 세상에 있는 사람들이 죄로 말미암아서 모두 다 영혼이 지금 멸망할 상황에 놓여 있다. тэгээ одоо юу энэ газар дээр байгаа хүмүүс ер нь ингээ бүгд нөгөө гимээр дамжуулаад одоо юу мөхлийн шүүлтэнд оролцлоо. 이 사탄 마귀가 지금 저 세상 사람들을 다 지금 손아귀에 넣고 완전히 지금 죄로 말미암아서 저 사람 멸망으로 끌고 가고 있다. Тэгээд одоо юмуурын сүнсмэн сүнс ингээд одоо бүр дэлхийн бүхий л хүмүүсийг гимрүү удирдаад бүгдээр ингээд бүхэл рүү авч явж байна. 인간이 자기 스스로 그 마귀 사탄을 이기고 죄로부터 벗어날 힘이 없다. Тэгээ хүн төрөлхтөн одоо юу гимиг ялан дийлээд сатаныг ялан дийлэх тийм хүч ерөөсөө алгаа. 그러니까 예수 네가 인간의 몸으로 세상에 내려가서 저 사람들을 대신해서 십자가의 이 희생 제물로 죽어줘야 되겠다. Тэгээд Есүс миний хүчийг газар руу явах хэрэгтэй. Тэгээд тийш очиод хүмүүсийн одоо тэр гим нүглийн төлөөсөр загалмаа дээр цовдлуудах хэрэгтэй болчлоо. 예수님이 아버지 그럼 저거 다 쓸어버리고 새로 만들면 되잖아요. Тэгээд Есүс юу гэнэ? Үгүй аава зүгээр тэрийг тэгээ тэр чигээр нь одоо устгаад дахиад шинийг одоо хийчихээ л та. 아버지 처음 아담 하와 만든 것처럼 다시 싹 없애버리고 새로 만들면 되지 뭘 고민하고 나보고 내려가라 합니까? Тэгээ аав тэр зөв бүгдээр ингээл одоо юу аж хаяал те зүгээр ингээд Адам Евагаа эхлүүлсэн ш тэр ш дахиад ингээл юу одоо шинэ байгуулалт явчихъя л та. Юу н тийм хэцүү байгаа. 그런데 그렇게 안 했죠. Тэгтээ тэгж хийгээгүй тийм үү? 만약에 예수님이라면 왜 그렇게 하세요 아버지? Тэгээ магадгүй Есүс нь үгүй аава яагаад тэгээд юм? Яагаад юунд нь ингээд одоо сүртэй санаа зовоод байгаа юм бэ? 내가 저들을 너무 사랑하기 때문에 저대로 내가 그냥 둘 수가 없다. Би эднэрт үнэхээр хайртай. Би хүнд үнэхээр хайртай учраас би эдгээр ингээд зүгээр орхиж чадахгүй байна. 그래서 이제 예수님이 아버지가 그렇게 저들을 사랑하세요. Тэгээ аава та тэднийг үнэхээр тийм их хайрлт юм уу? 아버지 마음이 그렇다면 저도 이제 아버지 사랑하는 그 사랑 똑같은 마음으로 저들을 사랑해서 내가 대신 죽어주겠습니다. Тэгээ аава та үнэхээр тэднэр тэгж хайрлт юм бол би ч гэсэн одоо таны үгийн дагуу тэдний төлөө одоо ингээд амиа өгье гэж хэлж байгаа. 그래서 이제 예수님이 사람의 몸으로 이 땅에 내려오십니다. Тэгээд Иесус Христ одоо хүний биеийг өмсөд энэ дэлхий дээр бууж ирж байгаа. 예수님 처음부터 이제 자기가 왜 어떻게 십자가에 죽어야 될지 다 알고 오셨죠. Тэгээ Иесус Христ анхнаасаа л өөрийгөө загалмаа дээр одоо цовдлогдох байсан гэдгийг мэдсээр иж ирсэн байна. 내가 저들을 대신해서 희생 제물이 돼야만 저들이 이제 구원을 받을 수 있다. Би энэ хүн төрлөختний өмнөөс одоо тэдний золиос болж ижил одоо эдмэн аврагдана гэдгийг мэдчихсэн гэсэн үг. 그 로마 군인이 예수님 잡으러 올 때 베드로하고 예수님 제자들이 막 우리 선생님 잡으면 안 된다고 막 처음에 막 막았잖아요. Тэгээ Ромын цэргүүд ингээ Есүс Христийг барихаар ирдэг те. Тэгсэн чинь нөгөө нэг юу дагалдагч нар Петр ингээ дагалдагч нар ингээ манай одоо багшийг бити барь таны барьж болохгүй гэд ингээ хамгаалаад байж байгаа. 베드로는 칼을 빼가지고 이제 그 말고라는 종의 귀를 잘라버려요. Тэгээ Петр болохоор яадаг вэ гэхээр бүр ингээд нөгөө юу сэлмээ аваад нэг цэргийнх нь ингээд одоо чихийн юу тайрчдаг байна. 예수님 베드로야 그러지 마라. Тэгээ Есүс юу гэдэг вэ гэхээр Петр чи байл 내가 목숨을 뺏기는 게 아니라 내 스스로 내가 목숨을 버린다 이렇게 이야기해요. тэгэхээр би одоо эднэрт баригдаад одоо ингээд алуулж байгаа юм бишээ. Би өөрөө одоо амиа өгж байгаа юм гэж хэлдэг Есүс. 예수님이 죽지 않고는 우리 인간은 그 죄의 세력을 잡은 마귀 사탄의 권세 아래서 절대 벗어날 수 없기 때문에 예수 스스로 십자가를 진 거예요. Есүс Христ амиа өгөхгүйгээр
хүн төрлөختөн хизээч тэр муу ёрын сатаныг одоо давж дийлж чадахгүй байсан учраас Есүс Христ амиа өгж байгаа. 그렇기 때문에 예수님이 막 채찍에 맞고 막 십자가에 못 박히고 했을 때도 그 이사야서 말씀에는 그가 신문과 곤욕을 당할 때도 잠잠히 입을 열지 않았다. 묵묵히 털 깎는 양처럼 이렇게 조용히 참았다. 이렇게 기록하고 있어요. Тэгээ юу гэхээр Есүс Христ одоо ингээд үнэхээр тэр ингээд ташуурдуулаа загалмаа дээр цовдлогдоод ингэж явах үед ч гэсэн одоо Есүс Христ ингэсэн үеийг болохоор одоо хуучин Библиэлд болохоор Есүс Христ хонь мэт одоо дуулууртаагаар даглаа гэсэн тийм утга гардаг. 그래서 이제 마침내 예수님이 십자가에서 못 박아 죽으시죠. Тэгээ Есүс Христ загалмаар цовдлогд нас бардаг байгаа. 예수님이 마지막에 아버지 왜 날 버립니까 하고 큰 소리로 소리치면서 죽어요. Тэгээ Есүс Христ хамгийн сүүлд болохоор аава та надаас яаж нүрээ буруулж чадваа гэд яг амьсгалаа ураадаг байна. 그 자기 하나밖에 없는 사랑하는 아들을 그렇게 십자가에 죽을 때 아버지 하나님 아버지 마음은 어떻겠어요? өөрийнхөө ганц хүүг, цорын ганц хүүгээ ингээд загалмаа дээр цовдлуулж байгааг харж байгаа бурхны зүсгэл ямар байх вэ? 우리는 우리 애들이 감기가 걸려서 아파서 막 콜콜하고 그래도 막 마음이 아프고 막 빨리 나아서야 될 텐데 막 조마조마하고 이러잖아요. Тэгээ бид нэр зөв хүүхдээ ингээд ханаа түрэл халуураал ингээд жоохон ингээд хэцүү ингээд өвдөд ирэнгүүтэл бүр бид нар ингээд айд сандардаг тийм үү? 네, 그런데 자기 아들이 그렇게 십자가에서 고통받고 죽을 때 하나님 아버지 마음은 얼마나 참 아프겠어요. Тэгэхээр өөрийнх нь хүү тэгээ загалмаар цовдлогдсон нас барж байхад бурхан тэрийг нүдэн дээр харж байгаа бурхан аавын зүг сэтгэл ямар ах вэ? 네, 그 모든 것은 우리를 사랑하신 하나님의 사랑을 우리에게 확실하게 나타내기 위해서 그렇게 하셨다라고 이야기하고 있어요. Тэгээ тэр бүх зүйл нь болохоор бидний хайрладаг бурхан хайраа одоо илэрхийлэн харуулж байгаа. Илэрхийлэхийн тулд хийсэн гэж хэлсэн байдаг. 그렇기 때문에 이제 이 사랑의 아버지는 그 아들을 통한 모든 은혜를 베푸시고 우리가 그것을 감사함으로 이렇게 받고 믿기를 원하시는 거예요. Тэгэхээр хайрын бурхан биднэрт ингээд бидэнд өгж байгаа бүхий л зүйлийг бид нэр ивэл гэж хүлээж авч түүнд ингээд талархах ёстой юм аа. 우리 에베소서 2장을 봐 보겠습니다. За Эфес 2 дугаар бүлгийг харъя. Эфес 2-ийн 9절 한번 봐 보세요. 7-9. Учир нь Христ Есүс дотор бидэнд хандсан түүний нэгүслийн хэмжээшгүй баялагийг ирэх үеүүдэд үзүүлэхийн тулд юм. Та нар нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан. Энэ нь та нараас бус харин Бурханаас өгөгдсөн бэлэг бөгөөд үйлсээр чинь ирээгүй тул хинч өөрөөрөө сайрхаж чадахгүй. Амен. 8절에 보면 너희는 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것은 너희에게서 난 것이 하나님의 선물이다 이렇게죠. За 8 дугаарыг харах юм бол та нар нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан. Энэ нь та нараас бус харин Бурханаас өгөгдсөн бэлэг юм гэсэн байна. 네, 그리스도 안에서 은혜를 우리에게 하나님 베푸신 거예요. Бурхан бидэнд Христийн дотор ивэлийг өгсөн юм аа. 그래서 그 은혜를 믿음으로 말미암아 우리가 감사함으로 선물을 받게 된다 말씀입니다. Тэгэхээр тэр ивэлийг бид нэр итгэлээрээ одоо авч талархах ёстой юм аа гэсэн үг. 여러분 포도원에 들어온 사람들의 마음이 다 다르죠. За тэгэхээр ингээд яг түрүүний нэг юунд дээр гарсан ингээд ус үзмийн талбай дээр орж иж байгаа ажилтны зүрх сэтгэл өөр байсан тийм орж ирсэн хүн бол. 맨 먼저 온 사람들은 내가 이렇게 열심히 일했는데 왜 나한테 그 부당하게 이렇게 주냐 하나님한테 원망하고 불평하는 거예요. Тэгмүүд ингээд хамгийн ихэнд орж ирсэн одоо юу ажилчин би ингээд маш их хичээнгүйлэн ажиллаж байхад одоо надад яагаад ингэж хандж байгаа юм бэ гэд одоо сэтгэл дундуур ингээд шудраг биш байна гэж байгаа. 그러니까 그 포도원의 비유는 우리 사람들의 마음이 각각 어떠한가 이거를 지금 우리에게 그 알려주기 위해서 그런 비유를 한 겁니다. Тэгээд энэ дээр болохоор одоо хүмүүсийн зүрх сэтгэл яг ямар байдаг вэ? Ямар одоо ингээд ямар байдгийг гэдгийг биднэрт ойлгуулахын тулд тайлбарлаж өгч байгаа. 그런데 맨 마지막에 1시간밖에 일하는 사람은 얼마나 감사하고 또 감사하겠어요. Тэгмүүд ингээ хамгийн сүүлд орж ирсэн нэг цаг л ажиллаж байгаа хүмүүс маань одоо ингээ маш их баяр хөөртэйгээ маш их талархалтай байгаа. 사실은 그 포도원 비유는 하나님이 우리에게 베푸신 그 은혜에 대해서 우리가 얼마나 감사하느냐
감사하는 그 사람을 하나님이 먼저 되고 택하신다. 이걸 비유로 말씀하고 있어요. Тэгээд энэ одоо юу ишлэл дээр болохоор бурханд одоо ивэл авснараа хэр их бурханд талархаж байгаа вэ? Бурхныг яг одоо ингээд бурхан талархал өргөж байгаа тэр одоо сэтгэлээрээ сонгогдно гэх үү. 처음에 들어온 사람은 왜 불평 불만이 했냐면 맨 나중에 온 사람하고 자기하고 비교해 보니까 이게 부당하게 생각해서 이게 잘못됐다고 원망을 한 거예요. Тэгээ хамгийн анх одоо төрүүлж хамгийн түрүүд ингээд ажиллаж исэн анх орж ирээ ажилласан хүмүүс нь болохоор ингээд хамгийн сүүлд орж ирсэн хүнтэй ингээд өөрийгөө харьцуулаад тэрнээсээ болоод одоо ингээд юу шудраг биш вэ гээд одоо юу яаж байгаа гэсэн үг. Сэтгэл дундар байгаа гэсэн үг. 사실은 맨 처음에 들어온 사람도 자기가 그렇게 하루 일할 수 있게 감사하고 또 자기가 하루 일당 정확히 받아서 나는 감사하다. 그냥 자기 자신만 생각하면 얼마나 감사할 수 있는 상황이었어요. Тэгвэл ингээд хамгийн түрүүнд орж иж байгаа хүмүүс ингээд бүтэн өдөр ингээд ямарсан хамгийн түрүүнд ажилтаа болсон тий. Тэгээ тэр хүн одоо ингээд хийсэн ажлаа хийгээд бүтэн өдөр ямарсан ажилтаа бүтэн цалингаа авсан. Тэгээ ганцхан өөрийгөө ингээд ботсон бол тэр хүн ч гэсэн ингээд хангалттай талархаж болохоор учир шалтгаантай байгаа. 그런데 이제 다른 사람하고 자기를 비교하니까 뭔가 다른 사람들은 더 잘 살고 더 잘 나가고 뭐 더 그런 것 같은데 자기는 그렇지 못한 데 대해서 이제 불평 불만하는 거예요. Тэнгүүд өөрийгөө болохоор ингээ өөр хүмүүстэй харьцуулаад ирэнгүүт бус хүмүүс ингээ надаас сайхан амьдраад байгаа юм шиг, бус хүмүүс надаас илүү боломж байгаад байгаа юм шиг ийм болоод ирэнгүүт өөрөө өөртөө сэтгэл хангалуун биш болоод ирж байгаа. 한국말에 생긴 대로 살아라 이런 말이 있는데 생긴 대로 살아라. Солонгост өвөгцнөр амьдраарай гэх юм уу? Байгаагаараа тий төрснөөрөө амьдраарай. 여러분 저는 이렇게 생겼고 우리 둘공자매 이렇게 생겼고 둘러에게 저렇게 생겼고 우리 다 다르게 생겼죠? Анха би ийм байдаг, дүлгөөнөө ийм байна, дүлгөө ийм байна. Яагаад ингээ бүгд өөр өөр байгаа тийм үү? 여러분 막 텔레비 같은 거 보면 막 그 탤런트들 와 이쁘다 뭐 멋있다 이렇게 생긴 사람 있잖아요. Тэг ингээ зурагт ингээ бид нар зурагт үзэхээр ингээ ямар ч царайлгийн ямар ч сайхан залуу юм тэг ингээ харж байгаа. 나도 저렇게 이쁘고 저렇게 잘생겼으면 좋을 텐데 왜 난 이렇게밖에 안 생겼을까? 혹시 그렇게 생각하는 사람 있어요? Би ч гэсэн ийм хөөрхөн, би ч гэсэн ийм царайлаг байсан бол уулын сайхан байгаа юм да. Яагаад би ийм одоо төрсөн болоо ч юм уу? 여러분 그렇게 생기고 싶어서 생긴 거예요? Та нар ингэж төрмөр одоо төрсөн юм уу гинэ? 아니요, 다 하나님이 우리를 이렇게 생기게 만든 거예요. Үгүй бурхан биднэрт яг ийм дүр төрхөөр одоо төрүүлэхийг зөвшөөрсөн юм аа. 그래서 생긴 대로 살아라 이 말이 그 있어요. Тэгэхээр одоо ингээд байгаагаараа амьдраарай, төрснөөрөө одоо байгаагаараа амьдраарай гэж. 사람들이 보면 뭐 잘생겼다, 못생겼다 이렇게 비교를 하잖아요. Тэгээ бус хүмүүс харахаараа ингээд царайлаг биш ч юм уу ингээд одоо дүцэл харьцуулаад байгаа. 여러분 그 아프리카에서 잘생겼다고 이렇게 하는 사람들 보면 이상하잖아요, 사실은. Яг үндэ ингээ Африк хүмүүсийн харахаар ингээд энэ нь одоо царайлаг гэмэд бид нар хараад нэг ойлгодгоо тий. Яг яагаад царайлаг байгаа юм ч юм уу. 그래서 그거는 사실 괜히 사람들이 무슨 탤런트나 막 이런 걸 만들어 놓고 막 그 비교해서 나온 이야기지 하나님 볼 때는 다 똑같은 거예요. Тэгвэл энийг болохоор одоо хүмүүс өөрсдөө бий болгоод тэгэнгүүтээ одоо тэндээсээ одоо юу гэх од гээд тэгээд тэрийг одоо илүү царайлаг гээд ингээд хүмүүс өөрсдөө бий болчиход байгаа болохоос бурхан харахад яг бүгд л адилхан байна. 그 여러분 태어날 때부터 불구로 앞을 못 보는 소경이나 또는 소아마비로 제대로 걷지 못하는 사람이나 이런 사람 있잖아요. Тэгээ төрөлхийн одоо ингээд хараагүй хүмүүс байгаа төрөлхийн суумгай хүмүүс ч гэсэн байгаа тийм үү? 요한복음 9장에 보면 태어날 때부터 앞을 못 보는 소경 이야기가 나와요. Тэгээ яг YouTube бүлтэй харах юм бол төрхөөс ахуулаад хараагүй талаар гардаг. 여러분이 만약에 지금 이렇게 앞을 전혀 못 본다고 생각하면 어떻게 됐어요? Тэгээ та одоо өөрөө үзээрэй би ерөөсөө юу ч харж байгаагүй одоо харахгүй тийм хараагүй юм байна гэдэг. 여러분이 지금 앞을 전혀 못 본다면 돈 있고 없고 이런 거 걱정도 안 돼요. Тэгээ та нар ингээд нүд чи харахгүй байх юм бол мөнгөтэй байна уу байхгүй нь тэр талаар бүр бодогчгүй. 조금이라도 한쪽이라도 좀 보았으면 좋겠다 이런 생각. Ядаж ингээд нэг нүдээр ч болох харах юмсан гэж бодно. 여러분 막 몸이 아픈 사람 보면 우리가 돈 없는 거 문제가 안 돼. 우리 건강한 것만 해도 너무 감사해요. Тэнгүүд нөгөө нэг одоо яг та бүхэн ингээд өвчтөний энийг харах юм бол ингээд өвчтөө үний хувьд болохоор
эрүүл байх нь чухал байгаа тийм үү. Тэгэхээр бид нар эрүүл байгаа нь одоо биднэрт маш одоо том зүйл юм аа. 맨 처음에 들어오는 사람이 정말 그 사람 마음이 하나님 마음을 안다면 그 사람은 이렇게 했을 것 같아요. Тэгээ хэрэв хамгийн одоо эхлээд ажил орж ирсэн хүмүүс маань хэрэв бурхны зүрх сэтгэлийг мэдчихсэн бол ингэж бодох байсан баха. 자기는 이제 능력이 있고 그래서 맨 처음 이제 팔려가지고 일을 하고 있잖아요. Тэгээ өөр ингээд одоо чадвартай болохоор би одоо ингээд хамгийн түрүүнд орж ирээ ажил хийж байгаа. 근데 12시에 이제 또 사람이 들어왔어요. Тэгээ 12-аас хүмүүс орж ирлээ. 그리고 물어보 어떻게 이렇게 늦게 들어왔냐? Чи яаж ингэж орой орж ирсэн юм? 주인이 나보고 들어가라고 했어. Эзэн намайг ор гэсэн юм аа. 잘 됐다. 늦게라도 와서 잘 됐다. Ашгүй дээ оройтой ч болох ирсэн ашгүй дээ. 그래, 하루 일당 못 받아도 아무튼 일한 만큼 받아갈 수 있으니까 다행이다. Тэгээ ямар ч юм чи бүтээдэн цалингаа авахгүй ч гэсэн ажилласан хэмжээгээр чи ямар ч гэсэн аваад явах байхаа. Ашгүй дээ. За хамтдаа гоё ажиллая гэд. 매일 5시에 또 온 사람이 있어요. Тэгээ бүр ингээд сүүлдээ 5-аас орж иж байгаа юм байна. 어떻게 또 들어왔냐? 이제 곧 끝날 텐데. Чи яаж орж ирсэн? Одоо баг дуусчих штэ. 몰라 들어가라게. Тэгээ мэдгүй намайг ор гэсэн. 이 사람 뭐 좀 일하다가 이제 끝나버렸죠. Тэгээ жоохон яг ажил хийх гэсэн чи дуусчихдаг тийм. 근데 이제 그 사람 하루 일당 10만 원 다 받았어요. Тэгсэн чи тэр хүн яасан бүтэн өдрийн цалин бүтээр авчижаа. 맨 처음에 들어온 사람이요. 그 사람 보고 우와 너 오늘 대박 났네. Тэгээ хамгийн дунд орсон яа чи өнөөдөр өстө 대박 азтай байж тээ ч юм уу те тэгж хэлж байгаа. 야, 저 포도 주인이 내 생긴 거부터 사람 좋게 생겼더라. Тэгээ үнэхээр тэр талбай эзэн бол уусаа ер нь харахад л уус сайн хүн билээ. 야, 오늘 주인 진짜 잘 만났다. Чи өстө сайн эзэнтэй өнөөдөр уулзчих. 그렇게 축하해 줄 거예요. Тэгээ баяр хүргэж байгаа тийм үү? Баяр хүрэх байсан баг. 그리고 자기는 이제 하루 일당 받았어요. Тэгээ өөрөө чинь бүтэн өдрийн цалингаа адилхан авсан. 그럼 감사합니다. 나는 이제 내가 충분합니다. 내가 이거 받았으면 됐어요. Аха баярлаа. Тэгээд цалингаа авчаа. Баярлаа би авах хэрэгтэй юм авчлаа баярлаа гэд. 예, 그럼 이제 집주인이 네 참 훌륭한 사람이다. Тэгсэн бол магадгүй тэр талбай эзэн чи өстө мундаг хүн байна гэж хэлсэн. 넌 정규직으로 이제 채용할 테다. Би чамайг үнцэчлэлээр авнаа гэж. 내일부터 이제 매일 출근해라. Тэгээ маргааш цахуулаа ингээ өдөр болго ажиллаарай. 예, 하나님 나라는 그런 나라라는 거예요. Тэгээ бурхны улс бол тийм улс юм аа. 예, 하나님께 정말 감사하는 사람. Бурханд үнэхээр талархдаг хүмүүс. 예, 하나님의 은혜를 은혜로 여긴 사람. Бурхны ивэлийг ивэл гэж хүлээж авдаг хүмүүс. 네, 이런 사람을 하나님이 택하시고 기뻐하신다 이 말이에요. Ийм хүмүүст бурхан дуртай байд юм аа. 천국은 이런 사람의 것이다 이 말이에요. Мөнхийн улс бол ийм хүмүүсийн улс юм аа. 네, 여러분 원망 불평한 사람이 천국 가면 천국이 뭐가 되겠어요? Тэгээ үнэхээр сэтгэл дундуур ингээл байнгын гомдолтой хүмүүс юун дээр мөнхөө осчвол юу болох вэ? 네, 그래서 하나님은 하나님 나라에 대해서 그렇게 감사하는 사람, 감사할 줄 아는 사람 이런 사람들이 이제 하나님 다 천국으로 데려가신다. Тэгэхээр бурхан үнэхээр бурхан болохоор Тэнгэрийн хаанчлал руугаа яг тэр талархдаг хүмүүсийг авч явах болно. 여러분 우리들은 너무너무 부족함 없이 지금 잘 살고 있어요. Тэгээ бид нэр яг үнэндээ ингээд үнэхээр сайхан амьдарч байгаа дутуу зүйлгүйгээд. 우리가 너무 지나치게 욕심을 부리기 때문에 자꾸 불만도 나오고 불평이 나오지. 사실은 이미 우리가 하나님께 받은 거는 충분해요. Тэгээ үнэхээр бидэнд ингээд өгсөн зүйл маш хангалттай байхад бид ингээд маш их шунлаар амьдэрдэг. 여러분 тийм болохоор бид нар хэрэгтэй гэдэг байгаа болохоос тиймээс бол биднэрт бол хангалттай өгсөн юм аа. 여러분 다 그만큼 생겼으면 괜찮게 생긴 거예요. Та бүхэн ингээд энэ хавцаа одоо тэр дүрхтэй байх юм бол та нар бол зүгээр гайгүй бас дайжгүй тий? Дайжгүй дүрхтэй байна гэсэн үг. 다 우리가 지식 수준이나 또 뭐 무슨 재산 능력이나 그런 거 다 우리에게 하나님 맞게 주신 거예요. Тэгээ биднэрт одоо ингээд юу мэдлэг боловсруулалан эд хөрөнгийг бурхан биднэрт яг тааруулаад өгчихсөн байна. 하나님이 그 맨 처음 들어온 사람이나 3시에 들어온 사람이나 늦게 5시에 들어온 사람이나 하나님 맞게 다 그 주인이 그 보수를 준 거예요. Тэгээ бурхан яг үнэхээр ингээд хамгийн түрүүлж орж ирсэн хүн бай, өдөр 3-аас орж ирсэн хүн бай, 5-аас орж ирсэн ч хүн бай. Яг тэр хүмүүсийг таарах хэмжээгээр бурхан өгчихсөн юм аа. 그래서 이제 그 포도원의 비유에 대해서는 우리에게 천국은 이런 곳이다라고 비유를 하고 있는 거예요. Тэгээ үнэхээр энэ надад юу усан үзмийн талбайгаар дамжуулаад мөнхийн улс бол Тэнгэрийн хаанчлал ийм юм а гэдгийг биднэрт тайлбарлаж өгч байгаа. 여기도 에베소서에도 우리가 본 것처럼 하나님의 은혜로 또 하나님의 선물로 우리가 산다. 그 믿음으로 산다. 이렇게 이야기하고 있어요. За тэгээд юу энэ юунд Эфес номон дээр ч гэсэн хэлж байгаа
бурхны нэгүслэр одоо итгэлээрээ аврагдсан юм аа. Тэгээ бурхны ивэлэр одоо бэлгээр амьдарч байгаамаа гэж байна. 그래서 누구든지 자랑치 못하게 한다 이야기예요. Тэгээ тийм болохоор хин ч үүгээр сайрхаж чадахгүй гэж байна. 그 맨 첫 번에 들어온 사람이 내가 뭐 일 잘해가지고 나 오늘 이렇게 많이 벌었어 이렇게 자랑하면 안 된다는 이야기예요. Тэгэхээр хамгийн түрүүлж орж ирсэн хүмүүс би өнөөдөр ажлаа амар сайн хийсэн болохоор би ийм цалин авлаа гэдгээр одоо сайрхаж болохгүй гэсэн. 자, 오늘은 이 포도원의 그 비유를 통해서 하나님 나라에 대한 예수님의 말씀을 우리가 배웠습니다. Тэгээ өнөөдөр энэ юу усуудын талбайн одоо талбайн ишлэлээр дамжуулаад одоо бид нэр Тэнгэрийн хаанчлалаар сурсан. 우리가 보통 그 우리 생각하고 하나님 생각하고는 달라요. Тэгээ үндэ одоо ингээд бидний бодол болон бидний бодож төсөөлж байгаа болон Бурхны бодол өөр шүү. 하나님은 정말 하나님의 사랑과 은혜를 알고 그걸 감사하면서 사는 사람을 원하시고 기뻐하세요. Тэгээ Бурхан болохоор үнэхээр Бурхны хайр болон ивэлийг мэддэг, түүн талархан амьдардаг хүмүүст Бурхан одоо дуртай, баяр хөөрт дуртай байдаг гэсэн үг. 미국에 돈이 제일 많은 사람이 있어요. За Америкт одоо ингээд юу одоо хамгийн баян хүн байдаг. 록펠러라는 사람 알랑가 몰라요. 록펠러 гэдэг нэ. 미국의 석유로 엄청나게 돈을 벌었어요. Тэгээ Америкт нүүрсээр маш их мөнгө болсон. 지금 테슬라 무슨 사장 누구죠? 테슬라 사장? 앨런 마스크. 앨런 머스크보다도 수십 배 더 돈이 많은 사람이에요. Тэгэхээр одоо Tesla-гийн Elon Musk-аас илүүгээр хэд дахин одоо илүү баян хүн байна. 그 기자가 그 사람한테 질문했어요. 신문 기자가. За сэтгүүлч тэр хүнээс асуусан. 당신은 돈이 그렇게 많기 때문에 부족한 것이 없겠습니다. Тэгээ та үнэхээр мөнгө ихтэй хэмжиндээ үнэхээр баян хэмжээнд тань дутуу юм байхгүй хаа. 록펠러가 아니다. 한 가지 내 부족한 게 있다. Тэгсэн чинь 록펠러 болохоор үгүй надад нэг дутуу юм байгаа. 그게 뭡니까? Тэгээ тэр юу юм гээ? 돈이 조금 더 있었으면 좋겠다. Дахиад жоохон мөнгө байсан бол 우리들도 그런 마음이 많아요. тэг бид нар ч гэсэн яг тийм зөрсгөлөөр хандах үе зөндөө байдаг. 그런데 하나님은 은혜할 줄 아는 사람, 정말 이 은혜로 사는 사람, 이런 사람을 하나님이 더 기뻐하시고 또 더 하나님께서 축복해 주시는 겁니다. Тэг үнэхээр Бурхны ивэлийг мэддэг, Бурхны ивэл талархдаг тийм хүмүүс одоо Бурхан дуртай байдаг, тийм хүмүүс Бурхныг баярлуулт юм аа. Бурхны баяр хүрэлт юм аа. 자, 우리 기도하고 마치겠습니다. За хамтаа залбираад дуусгая. 하나님의 사랑과 은혜에 대해서 오늘 말씀을 배웠습니다. Тэг бид өнөөдөр Бурхны ивэл болон хайрын талаар суралцсан. 포도원에 아침 맨 일찍 들어온 사람과 또 중간에 들어온 사람, 맨 나중에 들어온 사람들에 대해서 비유로 우리에게 교훈해 주셔서 감사합니다. Тэг үнэхээр яг ус үзүүн талбайд эхлээд орж ирсэн, дараа нь орж ирсэн, сүүлд орж ирсэн хүмүүсийн ишлэлээр дамжуулаад бидэнд тайлбарлаж ойлгуулж өгсөн учраас баярлалаа. 그 맨 마지막에 나온 사람은 정말로 주인을 감사하면서 찬송하면서 살게 될 것입니다. Тэг үнэхээр яг хамгийн сүүлд орж ирсэн хүмүүс үнэхээр Бурханд одоо талархлыг өөрхөнгөө Бурхныг магтангаа амьдарч байгаа. 우리도 하나님의 그 크신 사랑과 은혜에 대해서 늘 감사하면서 살 수 있도록 우리 마음을 지켜주세요. Тэг Бурхан минь бид нар ч гэсэн үнэхээр Бурханаас ирсэн тэр ивэл, тэр өрөөл, тэр хайранд талархан амьдрах, тэр баяр хөөртэй амьдрахаар удирдах өгөөрэй. 이미 하나님께서 우리에게 주신 그 많은 축복들을 저희들이 감사할 수 있게 해주세요. Тэгээ Бурхан бидэнд аль хэдийн өгсөн тэр Бурханы өрөөлүүдэд бид нэр үнэхээр талархалтайгаар амьдрахад тусалж өгөөрэй. 맨 처음에 들어온 일꾼처럼 다른 사람과 괜히 비교하면서 불평불만하지 않게 해주세요. Тэгээ үнэхээр хамгийн анх орж ирсэн ажилчид шиг үнэхээр бусдтай өөрийгөө харьцуулан үнэхээр сэтгэл дундуур амьдралаар гомдлсон амьдрахгүй байхад тусалж өгөөрэй. 예수님 이름으로 감사하며 기도했습니다. Есүсээр тань талархан Есүсээр гүнзэлбэрлээ. Амен.